Whatap ki o tuang ne a whio o tau loto ngā. Koe o tua ku lotu mo tauhi ki ai a Tonga. Whatap ki ne a whio kingi tupo wono koe hau koe o Tonga. Tap ki taine kuini na naspau tuku aho koe whihuhu o whanua. Tap ki hou eiki no pere ai ne a whio. Eik pale mia mo ho ek minista ai Kabinete o Pule'anga Tonga. Ko whakatap ki whawhalang langi o aho whamanatua whamaman lahi o tautupu lot vaea ko ek minista o potu ngaue ke ngai ngaue whakalot whanua. Ai au whakamalmalu ai wa ngaue ki ono whakalalakai o tautupu. Whawhetai. Aho lau maari elelei ke hoko koe whakalanglangi o aho mahu inga koe ni. Tap ke whaiwhekau, pensimane a kau o la Tonga, mo haa whakaolunga o Tonga. Whakatap ke kau whakafofonga, me ngai pule'anga muri, o nau mea hen he pongpongini. I would like to acknowledge the presence here, the foreign dignitaries, His Excellency, Mr. Matthew Howell, a New Zealand High Commissioner to Tonga, Ms. Erin Chrisson, Acting High Commissioner to Tonga, to join the marking the International Youth Day 2024. Fakavaha'apula'anga, ke kau CEO, ka ofisa pule ngā ue, ngai potu ngā ue a Pule'anga, kai pehe ki kau taki ngā ue, me ngai ngā ue anga sektoa tautaha. I acknowledge here the international agencies who are developing partners with the Kingdom of Tonga to join us in marking the International Youth Day for 2024. O ia whiawhialahi ke taitailelei ki mō tolu, ngahi ako anga, mātua tau whanau, si whanau tau tupu, o tau kau whakataha he ahoni. Ka pehe ka tek mō tolu me ngai tuku i kolo, ngai wahe e whanua, pia moe o pēwhoki. Pia kou kore ke whakatapu, ke ngai haa kotoa pē, o toton ke whakatapua i hau whangani. Kau hu whangat, he talamalu ka kato e whanua mo e lotu. Ka ata mō ka whainga maali e koeni, ke whakahoko atu, hok whatongia, ono whakahoko-hoko, e tau polo kalama ke pongpongini. Ke tataki, e polo kalama whakamanatu whamaman lai o aho e tau tupu aki halotu, pea kou whakawhei, e whaiwhekau, pensimani akau o la Tonga, ke ne whakahoko e uau lotu, ke kamata aki, e polo kalama e aho ni. Malo. Wholofolahi mi e kamata aki e tau loto e pompongini, ono ngeau maono e himi, ono no aono mo kātako meha ke olunga ke tau hima. We will begin with a hymn, and it's at the final page of your program. And this hymn is for the youth, about God's love upon the youth. Koe ku ngau e tū ke mua, ke lau ai malo he o tua, ke tala ine ngahi o whā, ke a te au he tau kotoa. Hoku ume mi pāna e lau, te eki ke whanau i au, pia mo eku vale vale, nane iai o Pukehake.
ves whakaosia pe ves koe ni, koe taimi foki na aku fou, he wā i hala tala vou. Nane a fio he fufu o puke au ki o waihumu. Be seated. Mokatako mea hifo. E wheso waheni ma, ves walu ke taha whai aki ai lot wha whetai o e aho ni. Koe to o beia pe me he wholofola o e aho ni. Ephesians chapter 5 verses 8 to 14. That is the text for our prayer of today. And I'll read in the Tongan version. He neongo koe koto po uli ki mautolu I mua, ka I ono poni koe koto mama ki mautolu I he eiki. Mo laka o tau mo e whanau a mama, he koe fua o e mama o ku fou I he lelei koto ape, mo e totonu, mo e mooni. Mo mo sivi o ilo pe koe haa ai mea ai hoi fua ai ai eiki, pea oua nā mou kau I he ngahi ngau e ta e fua o e whakapo uli, kai kehe mo valoki ki ai mua. Seuke, koe nau ngahi mea ku whai fufu, na amoelea ki ai koe mea whakamā. Ka koe ngahi mea ko ia kotoa pe, o ka walokia, o ku whakaea e he māma ko ia. He ilonga ha mea ko whakaea, koe māma ia. Ko ia kune wholofola mai, a koe o ku mohe. Pea tu hake me he kau mate, pea e ulo mai a kalaisi ki a te koe. O kou whatapu ke a whio e o tuaho tau Tonga, tapu mene a whio King Tupo Wono koe tu I o Tonga. Tapu mene tahine kuini na naspau. Tapu mene whakalangi o e pompongini, Lord Vaya, ka e o maho eki. Pea kou kore ke hufanga he talamalu e lotu mo e whanua, ka tā ke whaiha ki whakalaulau loto no pe, ke tataki ake e tau lotu o e pompongini. I le soni ne ulau he pompongini, talanoa ai a Paula, ki he mea lalahi e ua. Ulu aki ko e whanau ai mama, pea kohono ua ko e whanau ai pouri. Ko e whanau ai mama, ko ki nau tōlu ia, o ku nau mo ui aki, ai ngahi lelei whakaotua. Ko e whanau ai pouri, ko ki nau tōlu ia, o ki kai ke nau tari, ai lelei whakaotua. Ko e wheu I lewa e pompongini, ko e haa lewa ai whaunga, ke tau hoko ai ko e whanau ai mama. Whakotu atu he pompongini. Uraki, tau tari ai mama ko sisu kalais, ke tau mo ui, accept the light. Ko hono ua, whanonga mo e mama ko sisu kalais, walk with the light. Pea ko hono tolu, whakaulo atu ai mama e ko sisu kalaisi, ai au ia te koe. Shine the light. Accept the light, walk with the light, shine the light. Tala mai lewa e Paula, ka pau te tau lava, hono tari o e mama, whanonga mo e mama, whakaulo atu e mama, pea kuia I lewa e ngahi fua, e tolu, kua pau ke hasino mai, I he mo ui e tautupu. Raki, ko e whai lelei, ua, ko e whai totonu, pea ko hono tolu, ko e whai mooni. Goodness, righteous, and truth. Whamaapu opa ki whakalaulau loto e pompongini, konga whakaosi o e lesoni e pompongini, o talanoa ai ai apostolo, kia ki fo ilea koe ni koe a. E whakapalangi koe awake. Ka whai he ki motu ane ki whakalaulau loto, pea koe ki fo I a e wha, o ko whaamu, ke o atu koe whakalotolahia ke tau tupu o Tonga. Te whahingoa pe, koe 4 A's for the youth of Tonga. Uluaki, a mehe mohe. Lahi au pito e whakapiko piko, whia mao pe ke whanguna e tau tupu,
tau o ngā we, ai tale nit whakautua, omi ka te tau he o tua. Koe ulua ki ia, koe mehe mohe. Koe hono ua, koe malu i ki tau tolu. Pe koe oku i aki ha api, pe i aki ha konga kere kere, pa hono tau mu ke whakailongai, a hono make he pea ke malu i. Malu i ki tau tolu. Ko hono tolu oe koe o fongi whakatokanga. Tau ngawe aki ai lea i he taimi o ku tau sio ai ki ha mea ku whakaufu, pea tau pehe koe mea whakaufu. Tolu ia oe oe pompongi ni. Pea koe whakaosi lewa oe oe pompongi ni, koe A+. Ngawe aki he kau whai ako, ki he taimi o ku nau whai hono sivi e ngahi leso ni, whia mao pe A+, koe lelei taha. Fotu atu he pompongi ni, tautupu o Tonga. Ai foi e whaa koe ni. Me mohe, malu i ki tau tolu, o fongi whakatokanga, moe A+ ki lelei taha. Iyo, ya mo onia e tau kawenga aho ni, iho kei maua e mo ui, o ki ai amanaki. Ke tau lotu. O tua mafi mau whamaloa tu ka te koe, i e pongpongi whakoloa koe ni. Koe pongpongi ni o whakailongai i tongani, pia me ngahi whanua ko toa pe o e kolope i mamani, ai mahu inga o e tautupu. O whakailongai i he ngahi tapa kehe o e mo ui, ai whaifatongia, ai hako tupu o e whanua i he ngahi tapa ko toa pe o mamani. Whawhetai o kulea mai ho wholofola he pompongini. Whie mao pe ai whanau, ke nau hoko ko e whanau o e mama. Ko e tautupu o e mama, o ku nau tokanga, ke nau mehe mohe, o whai hangawe aunga, ke nau o ngawe aunga aki ai whainga maari e, ke malui, ki nau tolu pia mehe ngahi pole, o e whakalakalaka pia moi kuonga. Iyo ke nau ko e o fongi mo e whakatokanga, ke mateuteu ai mo ui, ki ngahi pole o e halafononga. E kai ngata ai ke nau ke au sia, ai lelei taha, i he taumua ai awhiona ki e nau ngahi mo ui. Pompongini o ku whiawhia e whanua. La koi whialelei pe atu pou, kai o maa e whare o haa mo e ofu. Malo ku lau maali lelei pe a eik pale mia, kai o maa e eik minista o e potu ngau e ke ngahi ngau e whakalotu whanua. Kai o maa e kau whafonga me ngahi puleanga muri, ai kau taki lotu, ai kau taki ako, ai kau taki tautupu, ai ngahi kau taki kotoa pe, o kuna whai e ngāue ki he tautupu. Pekai whangalo ai e tautupu e whanua. Tua koe mau lotu ia e pompongini, tāpua ke mai e tautupu e whanua, pea ke whakamonu ia. Ke au sia e he tautupu kotoa pe i tongani, ai mama ko sisu kalais, pe he nau mau e mama ko ia, pea kuna ulo atu ai, nau ngawe aunga aki, ai whainga maari e o e mo ui, he ke iai pe ai amanaki lelei. Mau te kāke atu ke awhiona e polokalama o e pompongini, tāpua ke mai e polokalama pe tau whanonga pe mai awhiona. Langi me koloria o e ahoni, ke whakateunga ke ai awhiona. Mau kōrenga he mālohini e sisu klais ko alo, ko mau whama ui. Amen. Whamalo at whaiwhekau, pensimani a kaula Tonga i he koloa wholofola, pia mohono tāpu e kina mo huwhia, ai aho whamanat whamamanilahi o whanau tautupu. Koe ka weinga whakawhanua ki hono whakailongai, whamamanilahi o aho e tautupu he tauni, wafe wafa, aia i he lea whakatonga, iho kei maua e mo ui, o ki ai e amanaki. In English, our national theme for 2024 to mark the International Youth Day is, while there is life, there is hope. O ai, whoki ai whiawhia lahi, ke taritari, ai ofisa pule, ngā ue, ai potu ngā ue, ke ngai ngā ue whakaloto whanua. Ko ia teni whakahoko ai mea taritari, e tau polo kalama e a koeni. Ko ia ko whiawhia, ke whakahawhei, a Mrs. Akanesi Polotu Paunga. May I kindly invite the Chief Executive Officer for Internal Affairs to deliver the welcome remarks, Ms.
Mrs. Akanesi Polotu Paunga. Thank you, Akanesi. See, it's quite a common name amongst my workplace in the leadership, Akanesi. So, ladies and gentlemen, Akanesi Whanuku is the acting Deputy CEO for the Youth Division of the Ministry of Internal Affairs. Ko tapia fio ai taha mai, Tonga. Tap moi hao o Tonga, moi whare o ha moheo. Tap mai Minista Lord Vaea. Tapu ki he Fakavaha'apule'anga Nuku'alofa, Your Excellency Matthew Howe. Pape foki ki he Fakavaha'apule'anga o e Pule'anga Australia. Ko e Hakumisana Reo, Aaron Gleeson. Pape he ke kau Fakavaha'apule'anga kotoa o ngahi whanua muri o tau heni he pongpongini. Tapu mai whai kau, pensimana kau o la Tonga, ha Latu. Tapu ki he Fakavaha'apule'anga ngai potngau e Pule'anga, potngau e ako, pehe ki he TNU. Pehe ki he ngai kau taha i kai Fakavaha'apule'anga. Kau Fakavaha'apule'anga ngahi ako, mo ngai kurupu a Tongatapu. Pea kou kuwhanga. He ngai whātapu kakato e whanua, ko kamata aki MC, he pongpong whakoloa koe ni. Kau hao hake he, ke tare lei, a whituna ik minista, pepe he, ke kumotol kotoa, o kumau kau mai, ke polkarama ahanu whamanat whanua, o e aho, whamaman lahi, o Tongatapu. Aia koe aho ni ia, aho tahau aeni o a kosi. O tau i lo nuku heni i he wharawhamanatu kun Salote i Nuku'alofa. Ko tā uni foki i hono whakamanatu e aho o whamamalahi Tongatapu e whoaki ai e ngahi pare ke whaurea i he kaweinga i hono kei mau ai mo ui o kui ai ai amanaki. While there's life, there's hope. Ko ngahi pare koe ni, nei whotutu ki he kulupu e tōru. Aega kulupu taha nima ki he taha hiwa, kulupu hono wā koe ta ua noa ke wa nima, koe kulupu lewa hono tōru, koe ta ua nima ki tau tōru whā. Aia, hau ek mo ka inga, aia mo tau tōru whā pe whai ki lalo, koe tō utupu ki mō tōru. Hange whako ia mo mea i hau ek mo ka inga, e whakahoko mai konferenisi hono ni matolu, ai ka tahataki o Pasiki, pe koe Pacific Island Forum, ki Tongani, i he aho wano, ke tō noa kono a kosi. Pena e kau mo e whiauhi tohilea koe ni, ke kaweinga, o e whakataha koe ni, aia koe lākai ha Pasifiki tu uloa. Langa ke tu utai. Ka hono Whakapitania, Transformative, Resilient Pacifica, Build Better Now. Ek ni stam ho ek whaafe, koe tau whakoloa en te Tongatapu o i kai ko Tongani pe. Kai whakamaman lahi. Hange koe ak mo mea i, taru me he ta o taha hiva, ne whakatu wai e kautaha. Kautaki e ngai Pule'anga whakamaman lahi, because the theme this year was There's Life, There's Hope. It's a very optimistic message to the youth of Tonga. There's always hope, despite the growing pains and the challenges life throws at you. To mark the theme, there was a call for participation in speech competition according to Tonga's youth ages, which is between the ages of 15 to 34 years. Category 1 was for ages 15 to 19, Category 2 was for ages 20 to 25, and the third category was for 25 to 34 years. One winner has been selected to deliver her speech during the program. As your excellencies are aware, the 53rd Pacific Island Forum will be hosted in Nuku'alofa on the 26th to 30th of August 2024. To build on the youth's awareness, we had sent out a call for application for another category of the speech competition on the forum's theme, Transformative, Resilient Pacifica, Build Better Now.
This was an open category on the youth age group, and we also had a winner. Our annual celebration of International Youth Day has been to support the United Nations General Assembly call for World Conference of Youth Ministers in 1999 to declare the 19th of August as International Youth Day. This was a powerful reminder. This was a powerful reminder to countries in support of youth's empowerment. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are supporting the UN Secretary General's visit to Tonga because he would also be hosting a few dialogues with the youth of Tonga, but also for the region. Therefore, that's just for your information, ladies and gentlemen. And again, I wish to warmly welcome you, your Honourable Minister, as well as Your Excellencies, per motol kotoa ka whakaafe o Moimoi kotoa I heni I kuin Salote, per Moimoi mai I he ea, pa pe fok moelea, ngalu ea. Again, once again, whamalo lahiat ko Moimoi mai I he pongpongi ni, malo. Te tatarine e whakakoia e prelahi putu ngau e whorata whanua. Ia e whakamalo lahi ke ofisa pule, ko ia e potu ngau e ke ngai ngau e whalata whanua, ko hui ko e mea talitari e polo kalama, whakamanatua whamaman lahi ko e ni, o e aho mahu ngani. I whainga maria ko e ni, ko loto ke whakawhe iai, ai kulupu musika me ia piako te siale ko tupou, ke nau whakahoko ai uraki, whakameite magtautolu I e hoa ko e ni. Ko e te hoko toni ke whameite whikauraki ko ia o e programa pongpongin. Whakope e whanawako pe me he Tupo Tertiary Institute pe uiloa koe ko TTI. Nau tuipeo nau te unga ko kakato e so te hina pe mo e tupenu lanu pulu. Ko maafoki ai tanaka peki ai pe mo ngahi whakaapai pe mo e teki ka maafoki ai ka hoa ko patangi pe ko takirere tupe e whamawhora I ha tapa pe ke mau e ui e reti o fit puini ma e whaema ka maafoki tau live streaming e Broadcom FM wafit puini ma broadcasting Ke te tewa te kauhiwa he rotongan. Ke whahako e nau hiwa. Pe mo e pule hiwa pe ko save mataere. La
Lekli o hei lala tangi te moe whanau ako e titi ai. Whanau tau tupu. E rak whakame ite e aho me api ako te siare ko tupo. Kore a whainga maari e koe ni ki whakawhi i ai a whakawhalang oi aho lot vaea ke eiki pe mua ka toha koloha batau tolu e hoa koe ni. Ke whakailonga i aki ai whakamanatua whakamaman lahi ai aho e tau tupu. Mea ai whanglangi o e proklama o e pongpongini ka koe ekmista o e potunga o e ngai ngau e whalat whanua a lot lake a lot vaia. Kore ke u Tongatapu heni mea moe o tua mafi. Aho o fungani, aho o tarai, ai whanau hako tupu e whanua. Tāpea moe ne a whio, uono, tāpea mo kuina naspau. Tāpea moe Prinis Kalauni o Tonga, tu bauto au kalala. Tāpea mo Prinis Yati, pa moe hau eke o whanua. Tāpea moe Paremia o Tonga, hoka Meriku. Tāpea atu ki he tangatai ki whaiwhikau. Pensi mai Tonga. Wai Tongatapu heni ki he tarawhikau lahi o Nusila, Matthew Howard, kau mai tohon tarawhikau lahi o Asteria, Aaron Gleason. Tongatapu foki ki he CEO e potunga ue ngahi ngā whalafonua, Porot Paunga. Tongatapu atu ki he CEO o e University o Tonga, Dr. Steen. Pagui ai pia moe kwa malu atu. I ngahi whakatapu ko a whaki. Kaya wat foke whakamonu ia ke TVT, Apan Lolo, TTI, kai pehe ke Tonga National University, National Youth Council. Wei ai whakatapu heni ki he whakafofonga o tau tupu. Mai Commonwealth o Christina Moala Jr. Kai taitai lere ki mo tolo mo mea mahe aho ni. Ki he whare whakamanatu. O kun Salote. Koe aho e ni o whamanatu ai tau tupu ai whanua. Aho e ni whamanatu ai tau tupu e whamamana lahi. Pea talangata ka te au whaikito mā. O kuhahe pōkala mā. Ai sila o Tonga. Peha ai i lalo i he sila o Tonga. Ala i tā o i timine polo i loa koe a Tonga, koe tāla. Una uhanga whakahoko mai, o ki nau tolu, tau tupu e whanua, o kunau o mai a aho.
ngai whatapu e ko a whaki. Kai tuku keu ki lawe lawe atu. Ki he tōnga ko ia o aho ni. O pehe mai ai lea o aho. Iho o kei mau ai mo ui. O kuia e amanaki. O ku kei mau ai mo ui. O kuia e amanaki. Pai whikau. Hange e ni koe himi. E te kei tāu pehe o whā. Koe kolosi. O ku kei mau ai mo ui. O kuia e ai amanaki. Maari e hono whakarea. He kai te ulawe au kono whakapilitania. Ka kou man meri e ia i he fofonga o e aho pia mohono tala. I o kei mau ai mo ui. I o kei mau ai tau ataina. I o kei mau ai talawou. O kuia e amanaki le rei ke te koe. Koe ka veinga whakamāmalahi eni. O i tau tupu, o i wanoa ua whā. O kune o mai, ai whekau matua ki mahu inga, ki he tau tupu ho tau whanua. He kune whakamanatu mai, ho mou mahu inga. Mou whakamanatu mai, ho mou kei talawou. Whamanatu mai, ho mou si hifo e tau tolunga fulu mawha. O kune kei pehe mai ai. Iho o kei mau ai mo ui. O kuia e amanaki. Oa. O ana ali e kena. Koe mo ui le rei. O kuia e amanaki ki ai. Koe mo ui fo ou. O kuia e amanaki ki ai. Koe teu ia oi aho. Pea mohono kahawa. Koe tau tupu o Tonga ni. Ko ki nau tolu ia i he wahaa o e tau motua o hongo fulu maa ni ma. I he tongo fulu maa whaa. Ko e pēseti ia e tongo fulu maa taha. O e toko lahi whakatoa o e whonua. Pēseti e tongo fulu maa taha. Ui wahaa tau ko ia ko hongo fulu maa ni ma i tongo fulu maa whaa. Koe pēseti e whango fulu maa whitu. O e tau tupu, koe kakai tangata. Pea koe pēseti e ni mga fulu maa tolu. Koe kakai whewhine. Koe fu kakai tō lahi eni. I e tuu whaka statistika o e whanua. O kuia iho no ngahi nunua. O tōnga koe ni e tō utupu. Pea moe ngahi tau. O hange e koe ia. Koe mau kawa mārohi. O hange e koe ia. Koe whai tōko na tapu. Hōruange ai tae mau ngā ue. Pea tō tōko lahi ange. Ari aki ako kei iki. Kau whamanatu mai pē i he kawe ngā. Pē ko hono toi whakarea whaingofua nge kia te ki tau tolu. Ko e taimi pē eni ki tau ngā ue i ai. I o kei mau ai mo ui. I o kei mau ai mo ui. O kui ai amanaki. Pe ka wene ngai kawe inga whaingata. Ko inga ko teu i hako tupu e whanua o kulahi. Ano ngai whiri. Lah, pia mo ngai amanaki o kutuku kia te ia. Lah, pia mo e whakaamu kia te ia. Kai tuku, ai fo i kawenga koe ni.
Ko whi ka wei ngā pe o mai. Ho mo ui o ta. Ko amanaki ki ai. O mātu o ngai. Ka iho no ako e tangata pe mo e whewhinehe ngai ahoni. O ko holoange, ai nunua, o e mau ka marohi. Holoange nunua, o e whaitoko na tapu. Rahiange mo i kai mau hanga we. Ka e pehe ke he riaki ako, ke iki. O kui ai foki, ai whengawe aki, ai potu ngā we, ki he ngahi ngā we whalotonua. Mo e ngāhi pureanga muri, hange, ko SPC, ke whakotutu, mo whakahoko ha ngāhi pōkalama. Ke whakaako, mo whakafoki, aki ai tō utupu. Ko nau nofo, me he ako ke i tau iki. Fōki ke he lohi aki, ke he loki ako. Ke mauha nau tohi whamoni ako. Ke malawa ke mauai ha nau mo ui i he kaha u. I he lolo tongani, o toko na kina fōki i he potu ngā we, hono whaka ngā we, ai kakai o e whonua ki tō pureanga. Pea ku mau, whainga maari e ani i, o e tō tupu ki Nusila, pea mo Aseria. Ko e mau ngā ue ki Nusila, o kamata ia me he tau taha walu, ki he tau ongo fulmātaha. Pea ko Aseria, o ku he tau tatau pemba moia. Ko ia me sānuari ki sone, wanoa ua whā, ko e tō lahi whakakātoa eni o e kakai, ko nau wholau ngā ue ki hongo whonua, ko e tō tōluafe mā whā, pea ko e tō tahawhe, warunga ua ua, ko e tō tupu ia. A ia ko e kakai tangata e tahawhe ono ngea ua ono, mo e kakai whewhine e ua ngeau tongo fuma ono. Ke rak mahina pene ono, ko tau tō tupu e, ko na wafe toko la, ke nau ngā ua, i Nusila, pe mo Aseria. O toi lave monu foki, mo i tō tupu i he pōkalama to tongi aku, o whakapaanga i he panke a māmani. Me whanau ako ia, me he ngahi whāmiri masive siva o i whonua. O i kai malawa, e mātu a o fua e nau ako. Pea nau whainga maari e ai whāmiri e tō tahawhe, ni mangeau ono fulma whā. Pea mo e whānau, e wāwhe, tolu ngeau ono fulma walu. Neongo e ngata e pōkalama toko ni, i te isema o tau ni, ka oku whakatu utu i he pōkalama, ha ngāhi whainga maari e ngāue, ki e ngāhi whāmiri ko eni ki e kaha ua. Ho eki, kau mai whawhonga o tara whakaulahi. Ha taura eki kau mā e ngahi potu ngā ue pureanga. Kai peheki hako tupu e whanua. Whawhonga o Commonwealth. Christina Junior, Moala. Mo konga lahi e ngahi ngā ue ngahi ahoni. Mo whetūtaki o whai i he rea whakapritania.
Pea koe taha whuki e ni o e ngahi Fakavaha'apule'anga. Ua tau wako e tau rea, pea pau pe ke tau te aku. Moha ngahi rea ke. O kui kai whangata pe ke lefa Britania, kau ke lefa Francais, Siaina, Siapan. Ko hono ui ngā koe ngahi ngāu e whi mau. I kai ngata pe he ngāu e kai pe he whoki ki he ako. Hoi ai o whai e ki reani, i he lefa Britania. To the Almighty God, in our midst, distinguished guests, ladies and gentlemen. This year's National Youth theme reminds me that while there is a life, there is a hope. As you may be aware, youth in Tonga is defined as individuals from the ages of 15 to 34. In the 2021 population census, 31% of the total population of Tonga are youths. 47% are male, and 53% are females. The first National Youth Policy was launched in 2021. This policy recognizes the needs and aspirations of the youths, as well as the challenges that they encounter. The challenges include teenage pregnancies, enormous consumption of alcohol and drugs, unemployment, high school dropouts are some of the leading urgencies, immediacies. The ministry are attempting to bring to fruit and to stop and to isolate. These problems, the Ministry of Internal Affairs, along with the youth and youth stakeholders, are combining to implement the National Youth Policy and its strategic plan of action for 2021 to 2025 to assure the youths of tomorrow's concerns are addressed. While there is life, there is hope. While there is life, there is hope. This theme once again reminds us that everyone is responsible for their actions, and the time to act and to adopt is now. The Ministry of Internal Affairs, in partnership with SPC and financially supported by the New Zealand government, have established a program known as the Pacific Youth Engagement, Empowerment and Economic Pathways Project. This program supports the effort to address the situation of youth not in education, employment or training, NEET. This project is currently piloted in Tonga at the Ahapanlolo Technical Institute and Tupo Tertiary Institute. It allows and brings back hope for the dropout youths who were excluded from the mainstream of education. The ministry has also piloted the Youth Entrepreneurship Program in communities
where youths are taught how to manage their small businesses and how to empower them later with similar tools and knowledge. As you are aware, the Ministry, through the Overseas Employment Division, are currently mobilising workers to work in New Zealand and Australia. Many youths have decided and have benefited and are currently participating in these programs. New Zealand is employing workers starting from 18 years of age, and Australia from 21 years of age. Hence, here are the latest statistics of Tongan workers mobilised to New Zealand and Australia in the past 6 months. From January to June 2024, there is a total of 3,004 workers, youths in Australia and in New Zealand in the past 6 months. 62% of the total workers are youths, 33% are females, and 67% are males. The youths have benefited from the World Bank tuition fee program. This program supports students from poor families across Tonga by providing tuition assistance to pursue their studies. Throughout the program period, a total of 1,564 households have received this assistance, with a total of 2,368 students supported through their academic pursuits. Although this support program will end this December, the Ministry is currently proposing employment pathways to continue support for future families. The 53rd Pacific Island Forum Leaders meeting will be held in Tonga from the 26th till the 30th of August 2024. The theme, Transformative Resilient Pacific, Build Better Now. Transformative Resilient Pacific, Build Better Now. This is a very powerful theme and highly relevant to what we are doing as a nation to engage and empower our youth. We need to work together and invest our time, capitals, and resources on our youth to become resilient for a while in their lives. There will always be hope. Distinguished guests, today is a day that is universally acclaimed as National Youth Day. On behalf of the Prime Minister of Tonga and His Majesty, we take part in this universal journey with the rest of the world to look after our youths, provide them a future, and be able to look after us as we grow old. And as we finish, there is good leadership and good payments for the future. Thank you very much for your presence today. May you always enjoy the youthful years that you will become. And as
The theme states, there is always a hope, there is always a way, and don't turn back, keep going forward whilst you're young. Thank you very much. Whakamalo lahi, ki whakawhalanglangi o aho Lord Vaea. I koloa kua tō o hoko ia koe whakaloto lahi, te whakaivia ai a tau tupu. Ke nau ngawe aonga aki, ho nau taimi, I he lolotonga e nau kei mau ai mohi. Can I ask to give a round of applause to show how grateful we are with the message delivered by the guest of honor, Lord Vaea. Ko whakawhi ai, ai api aku te seale ko tupou, ki nau te whakahoko, ai whakamei te whikaua o aho. Tau hoko te pē ki he whamei te whikaua pa mi he kauhiwa, e api ako o te seare koi o tupou. Nau tui me pē e te wantatau pē, warako kakato pē. Me moe ngai whakahapai. Ki ririu pē whotunga koe whotutu. Hoi nau hou me koe ki lotoni. Kumotol ko yung mo liago ya ufila ya ito ata kato ya ngahi ata ton ko ya faiwa ko ko yo to kumotol ko yung mo me ko ta u ko ya le tio ko pin ma faima oku fa ko e fa na ko ni e faiwa ya I time ta pu ke pe mo ka hiwa na hiwa kai faiwa the flow show I faiwa Whakamalo atu. Tupo Tertiary Institute he whakame I te aho. Whatawangi o tua mafimafi.
Whaitapu e kina mo tolu, e whenga whakaako, o ngulorotonga whakahoko, mi e apiako. Whawhalanglang, ke tau hoko eni, ki polo kalama kono whaki, o ngahi pale, whaulea, o e whanau tau tupu, kuna nau kau mai, ke whaki pale ko eni. Koe whaulea na whakahoko ia, i e kaweinga e ua. Koe kaweinga ulu aki, i ho kei maua e mo ui, o ki ai amanaki. Pena whakakulupu ia, o kulupu e tolu, whakatatau, ki o nau ngai tau motua. Hange pena usmeaki, i he lea taritari o pongpongini, kulupu ulu aki, whiau hiki ai a tau hongo fulma anima, ki tau hongo fulma hiwa, kulupu hono ua, me tau o fulu, ki o fulma wha, ka koe kulupu hono tolu, ko tau o fulma anima, ki tau hongo fulma wha. Pea moe kaweinga hono ua, i te waki koe ne whakataha e kautaki e whanua e Pasifiki, pea mo hono tau mua, Transformative Resilience, Pasifika, Build Better Now. Ko ia whanau, mo teuteu, ko mo tōna e oswhaya ki ai, e whetutaki. Whawhalanglangi, mo whakapapalahi, me wānga ue koe ni. Ka whakawhea e wheitu una, ke lau maari e lelei pe mua. Kai whaki ange, ai ngahi certificate pale, o whanau, ko nā wikuna, ai te auhi. Whaulea i he ngo kaweinga koeni. I he kulupu, ulu aki, whi auhi ki ai, ai tau hongo fulu mani mā, ke tau hongo fulu mā hiwa. Koe tolu, nai mahanga ia. Te vita tukueke vai Nikolo, mi makawe wawau, koe paanga e tolu ngeau. Mahanga ia, mua reta o tunuku, paanga e tolu ngeau. Koe ua, shama, tisi hoi si aila ako teu, paanga e tolu ngeau ni manoa. Koe tamayo e kini, o kukei, whahoko whenga ako, me he act Community School. Pea koe i kuna, i he whiau i he kulupu koe ni, o kutoe mahanga mo i a whawhalanglangi. Kolo chiunia whinau matangi, o lotonga whenga ako i he Saineha High School mei wawau, panga whange au, o ki kaikene i hen mo tautolu. Mahanga ia mo ana tonu palu, rolotonga whenga ako, mi he St. Andrew High School, panga e whange au. Ia kulupi ka wā, koe tau o fulu ia, ki o fulu mawha. Koe tolu, mele la venta a hofono, panga e tolu ngeau ni manoa. Mei ha te iho Tongatapu. Koe ua, Pauline taka fusitua, panga whangeau, mei talasiu Tongatapu. La koe ikuna i he whiau i koe ni, o kuma uia, e ameria li sima o tunuku, panga whangeau ni manoa, mi whakakai hapai. Koe kulupu whika tolu, koe tau o fulmani mā, ke tau tolu o fulma whā. Koe wā, sulieti tau ataina, whangeau ni manoa, pa mei nuku Tongatapu. Pea koe ikuna i he whiauhi o tau o fulmani mā ke tolu o fulma whā, o mauia,
sulia, sifa, i havelu, tongatapu, paanga e ni mangeau. Ko e whiauhi, the Pacific Island Forum Leaders Meeting theme, Transformative Resilient Pacifica Build Better Now. Ko e tolu o mahangai a kirisimasi whakaosifolau, panga e tolu ngeau ni manoa, rotonga whaingako i he Tonga College. Mahangaya mo ati miti pasikala, panga e tolu ngeau ni manoa, me ahau Tongatapu rotonga whaingako i he Tonga National University. Ko e wā ko ka atu tui tavuki, panga whangeau, me waini Tongatapu, o ki heni pēa ne whinei ki, ke ne whakafufungai. Pea ko i kuna o e whiauhi, ki Pacific Island Forum Leaders Meeting, o kumauia, e mele, taholo, kolo, panga ni mangeau, me i kolo fo au Tongatapu. Ek minista, ma whakamalo lahi atu, ke wheitu una, ho taimi, ke kau mai e whaki e pale, o whiau i whaulea, o ahoni. Tau tupu, kok mou tolu nai kau i e whaki pale o ahoni, kore peke kataki, puke mau ho certificate, te mau whetu utaki atu ke lava mai mo certificate, o mau ak ho vausia, ke lava at moia ki whare paanga, ke mau ho pale, aini ko mau i he whiau ki koini. Ka koki nau tole ki minista, ne ke mau, pe ui ho nau hingoa i he ikuna o e ahoni, o iai pe e whakahounga, kia tek nau tolu, na nau kau mai, ki e whiau i whaulea o tauni. Whawhalanglangi, i ngai pale ko whuaki, o gea e whakaamu ke tau whanongo, ki he ngā ue, mai whaulea e tau whanau tautupu. Pea whakawhe i ai, a Julia Sifa, mi he kulupu whika tolu, tau, ua fuluma ni mā ke tau tong, ua fuluma whā, ke ne whakawhawhunga i kotoa, a ki nau tolu na nau kau mai ke whaulea, o tau koeni. Whakawhe i a Julia Sifa, kataki, ke lava mai, o lau, ko whaulea i ahon. Malo. Ke tō tāwhuni na nei kuna koe ai a whiau hi whaulea e tau wanima ki olunga o Suria Sifa. Whakatapu ki he o tua mafi, o kune a whio i hono taloni Tongatapu. Tapu ki e whuka o kei vilingia, ka koe hau e o Tonga, King George VI. Tapu me tahine kuini o whina o Tonga, kuini na nasi pau o tuku aho. Tapu me eik pale mia o Tonga, hon hua kawa meliko. Tapu me ngai haa kotoa pe, o whaafratapua. Tuku ke hufanga atu, he tala kakato e whonua, mo lotu, ka e tā mo whine motu atuani, ke o whakalawe atu, ki e ka venga mahu inga o e aho. Iho o kei mau ai mo ui, o kuiai e amanaki. While there is life, there is hope. O kua malie ia i he taha o ngahi whakamanat malie, o ngawe aki i he ngahi tuaki, i he televisione, kai pehe ki he social media, whekau akpa mo nunu a kovi o whakaurikona, o pehe, koe mo ui o tahape. O ne hanga o hulu i mai, ai uho, mo te whito i whakakaukau, o ka venga mahu ingani. Ko iai, o kua whakatu atuai, hangahi poutuiki, mahu inga e tolu, te utala noa ai,
ke whakawhelawei ki hono whakamanatua o aho whamamanahe tau tupu ki he wanoa wawha. Aia ko ngahi pautuli ki ani te utalanoa atuai. Uluaki, koe mo ui ai mea ofa mahu inga taha. Ua, koe mo ui ke tau toka ngai mo tauhi. Tolu, koe amanaki anga o mo ui. O katānaki ai siliva, mo koula, mo hatoe maka koloa mahu inga. Hei kai pē lāwaia, ke fua tatau ki ha mahu inga o ha mo ui ha tangata o tatau ai pē. O ne whamanatu ki ate ki tau tolu, ai tala noa i hono whakatupu e o tua ai mamani. Pea mahulu atuai i he ene mea whakatupu ka ko ki tau a whahinga o tangata. O kua fie whakamanatu atu i he whakakaukaumi. Ki he tau tupu e whonua, ke tau iloi ho tau mahu inga. Pea tatau ai pe koe hae lanu ho tau kili, whotunga ho tau sino, api ako, tau ako ai, wheitu o tau hau me ai. Ka au tau mahu inga ko toa pe, i he wakai mai e o tua ki ate ki tau tolu. Taim lahi, e whenga se e tane, ke ne hanga alohi aki i ki tau tolu, o i kai ha tau mahu inga. Pea o kua whaapa lahi, ki ate ki nau tolu. Kua upea nau tō e nau mo ui, he e nau whili whakafo i tui, o i kai pe hatoi whakakaukau tu o ua. Pe ilo i hono mahu inga. O kua whakatu atu, ke tau whakatoka ngā i makehe, ai whakakaukauni, moi kawe inga, i he ene whelawei, moi aho whamamanahi o tau tupu. Aki ahono pōpōui, ai ngāhi polokalamani. Uluaki, ke tau whakahoka ngāhi polokalama ako, whekau aki pia mo ilo i kita, ma ai tau tupu, i he ngāhi kolo mo siasi. Ua, ke tau whakahoka ngāhi polokalama ako, ma ai mātua, ke nau te wāo whiange mo nau whānau. Pea tolu, ke tau whakahoko ngahi polokalama whakawhamili i api pe koe talatalai whale. I he e tau mau ai mea ofa mo ui. Ok mahu inga au pito, ke ta iloi, ho ta ngafa whatongia ki hono toka ngai mo tauhi ai mea ofa pele ngesi ko ia koe mo ui. Ok alu ke tai whakautu tuange ai pe seti, o ki nau tolo, ko nau whakautua, i ngāhi mahaki i kai pipihi, o kāwai a ki nau tolo, i he waha tau o tautupu. O ne hanga o talamai, ai whakakaukau, o i kai ke tau iloi, ai whaunga ke tau tauhi aki, mo toka ngai a e tau mo ui. O kāwai ai mea kai o tau kai, i kai whaamalohi sino, mo ngawe ake ngahi whaito o Tongatapu ki ho tau sino. O kua whakatu atu, o kei taimi pe ke tau whai haliliu. Ko taimi pe eni ke tau ngawe aunga aki ho ta whainga malie. Ai whakakaukau o kua o mai ke poupou ki he kawenga. Ka o ke ilo halelei ke whai, whai pe ia i he loto fia, mo veke. Whai lolo tonga ho ke i mo ui, he koe koula ia o inofo ko eni. Whakatu atu, ke tau kamata lewa he ahoni, tau kamata i he taimini. Aki e tau kai e mea kai mo ui lele, tau whamaloi sino, minite tol noa he aho. Pea ke tau ta ofi, ai ngawe aki ai ngahi whaito o Tongatapu. Iho kei mau ai mo ui, o kuiae amanaki. I he tohi a Selemaia, wahi wawe estahataha, o ne hanga whamanatu mai.
O kuia e palani e o tua ki toko taha kotoa pē. Koe palani lelei mo whakau fo ofain. Whaawhainga taa ke tawa usia ngā he palani lelei koe ni. Ia ikai ke tau wha Moimoi mo whalala ki e o tua mo ene wholofola. O tau wha munoa mo puputu e tau whakakaukau. Ia taimi o hoko mai e whainga taa. Pe ahi i he moui. Hange koe mawai mo hoto o whaanga. Tō he sivi. Whai hatutu uni hawa o tō ki he whainga taa. Pea ikai ke toi tonu mo e tau whakakaukau. Pea tau whapehe ko ngā taanga e ni o moui. Ka au kua whakamanatu atu i he poing wha o sewe kulea. O kuia i pea e amanaki anga. Ikai ko ngā taanga ia au kei toi lahi pe ho whainga maali e. Au kei ia i pe mo i kakai whalala anga. Ke ke tala noa mo kumi whale i ai. Whiohi mau pe mo hakakai o nau whakaloto lahi mo poupou lelei atu ki a te koe. Ikai ngātai ka ke hoko whoki ko ha taha tokoni ofi pe ko ha amanaki anga ki a taha o whia mau tokoni. Whakamooni ki ai himi e sas Wesleyan tō ngeau hiwa taha ves whaosi. O kia e ko ngā lea koe ni. Tamatonga, tu o ngā ue. Hokoloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki maupe. Ke ne pōpou ki he lotu. Koe amanaki anga ia o e tau mo ui. Koe eiki pe. Koe taha tuku o e whakakaukau nou o e ki leani. Mo e whama opo o e kaweinga mahu ingani. Tonga, goeni pe ai taimi. I he eta kei mau ai mo ui. Ke tau ngau e au ngā akhota whainga maari e. Pea ke tau manatui. Ta tau ai pepe koe haha mea te tau fōwai he mo ui. O kui ai pe ai amanaki anga. Oua te tau mo ui fo i vave. Pea tau hoko ka kakai whekumi mo ui wheinga ki he lelei taha te tau mau. O kuiai ai tali mo e whaunga ki he ngai mea kotoa pe lewa malanga kau tatau atu. Pamalo atu sulia, e ngā ue mo e kau mai, mo e lea maalie ko tau whanongoa ki e whiauhi, whaulea, ai potu ngā ue. Koe tau ai te mihoko, koe lea whamalo, rea kou whakawhea Kristina, te ane moala. Koe whakafofonga ia, mi whanau tau tupu. Rea koe whakafofonga ia a Tonga, ki e kōsirio tau tupu, ai Commonwealth. Ke ne whakahoko, ai whakamalo, ai polokalama, whakamanatua, whakamama lahi aho tau tupu. Pea whakamole ai whaiwhikau, ke ne whakakakato. O kou kole ke o whakamalmalu atu, he tala whakatapu kakato nei kamata ki tau polokalama, kai a tau moau ki o whakahokot ai lea whakamalo. O kou kole whamolmole atu te whahoko pe i he lea whakapilitania, kou hi koe ka inga muli o tau kau whakatahe ahoni. Guest of Honour, Lord Baia, the Honourable Minister of Internal Affairs, distinguished members of the diplomatic corps, representative of government ministries, civil society members, development partners, schools, youth groups, and all stakeholders present. On behalf of everyone here today, I extend my deepest gratitude for your presence and participation in marking this year's International Youth Day. First and foremost, I wish to express my sincere gratitude to our Lord Almighty for His grace, love, in guiding each and every one of us here today. Secondly, to our guest of honor, Lord Baia, the Honorable Minister of Internal Affairs,
Your presence is a testament of your unwavering commitment to the youth of Tonga. Your leadership and support inspire us to continue our work with hope and determination. To the diplomatic corps and the representative of government ministries, development partners, civil society members, thank you for your continued collaboration and support in initiatives that uplift and empower our young people. Your presence here today underscores the importance of partnership in building a brighter future for the youth of Tonga. To the CEO of the Ministry of Internal Affairs, Mrs. Akanesi Polot-Paunga, to the Acting Director of the Youth Division, Mrs. Akanesi Otonuku, and the dedicated team of the Youth Division, I would like to acknowledge the incredible efforts and hard work in organizing and marking today's special event and making it possible. Your commitment to the youth of Tonga is reflected in the seamless execution of this important day. Your hard work behind the scenes has brought us all together under this year's theme, "While there is life, there is hope," reminding us of the resilience and potential that lies within each and every one of us youth. A special thank you goes out to the various youth groups, schools, and all other stakeholders who have taken the time to be part of this celebration. Your active participation embodies the theme of this year's International Youth Day. It is through your energy, passion, and resilience that we find hope for a better tomorrow. Let us carry forward the spirit of hope that today symbolizes, and as we conclude this event, let us remember the powerful message that while there is life, there is hope. May this serve as a reminder to all of us, especially our youth, that no matter the challenges we face, hope will always guide us towards a better tomorrow and inspire us to create positive change. Once again, Happy International Youth Day, Malo Pito, and thank you. For our closing prayer, I've written a special prayer just for today, so that will be our final prayer. Let us turn to God in prayer. Dear God, we thank you for our past, for you have given us a purpose. We thank you for our present, for you have given us opportunities. We thank you for our future, for you have given us hope. Pour out your Holy Spirit upon us. Grant dreams to our matua. Send words of prophecies to us, your whānau. Fill our future with visions. Ignite our hope to achieve our God-given goals, to shine forth your light from Tonga to the Pacific and to the world. Guide us to focus more on you, Jesus, so that we may get up and do what is right, so that we may get over what went wrong, and to get going on the hope that you have given us, the hope of the cross, which reconciles us with you and reconciles us with one another. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, fellowship of thy Holy Spirit, be with us all now and forever. Amen. Whamalo at Fakavaha'apule'anga, distinguished guests, ladies and gentlemen. Malo au pito, ai kau mai ke tau polo kalama whamanatua e ahoni. Koe polo kalama hoko, o whakawhi atu a whawhalangi ka take whakahoko ha imista whakataha pia moe whanau tau tupu o tau kau whakataha i houani. Ko le atu ke kau ngawe ai mia, tokoni mai kono whakotu utuu o imista i tainimi. Kakate pia ai whangwhanga ko ia e pongpongini pia mihi holo whamanatu o Salote pia me Nuku'alofa. Ye launch pe kono whailonga ai o e aho
whamaman lahi ki he aho koe e tupu pia koe whawhanlang koe ahani o ku mea hena he mea whakeni a Lord Vaia ka mawhoki ai talwhikau lahi koe ia Nusila ki Tonga ni Matthew Kau e whuki ki a Erin Gleason pia me hongai mai ai ofisi koe talwhikau lahi a Australia ki Tonga ni e whataongi pena e o taklere atu e whumwhura ki a tapa pia ku ke mea mai ki e ui me e horo whamatanga kun Salote e wakat koe a programa koe a ahoni o ka wai e ngahi poofs o ku rotonga display pe e kina toro e ngahi waawhinga aki kin whoki ai waa koe ki whatau kei mai e whanau tupu Women WCCC o maa whoki ai University o whanau koe a Tonga maa whoki TDI maa whoki ngahi potunga ke pek nau hen ke tokoni ke whatau ke whanau i ngāue pe moha ngāue o ku lerei i he kokatu koe e nau mui ke kahauna whunga te peka o whawhatungia koe o e pompongini tupo rea o maa whaka wepi junior rea whiria paea pe whuki ki Alexanita pita takawhua hoka te Facebook a he i ngahi ata koe tau letio tau whoktatoro he ke Vickland House hoka tu ke mea i ngahi tuenga proklama koe ahoni malo apito
e nā ngai te whto i ngā ue, tene tokonia ki mo tolo he ala whanonga ki he kaha o.